ICDS Center Katerek Aputhak Rat Chedon Dunde KGVB Katerek Ponaputhak Chedon Dunde Media Sensitizations Meeting on Intensified Mission Indra Thanus IMI 50 Kipadopon Kardom Birta Life Penili Birta Thanbang Pi Sami Sehenati Mungpi Non Birta Ang Tonpen Archupanik Tha Duar Bagori MSC Constancy Arlo Deithor Taradong Lang Tuktirang ICDS Model Center Terek Ponpit Deithor Basic LP School Alongsi Bangso Center Kikimponengji Sita Clamp on Pededlo Lasi Lasolong Komentu Nita Chedon Dun Tekte Pusi BLCC Abangpu Hemson Ronghang Deithor VDP Chunbang Nuhasan Kilingatum Pangdakpon Hanboka Pen Birda Life Perangke Robinson Killing Report Kardong bilo ini dak nilitum laso amai akhirnya kiamai palong nilihin ben hitini puduji kijong dun alam thela puhelo nong hejong alang ling pesami ditya salam pachini lo hela so long sami nilihin ben kijong dun ji bang ela helo mane hala dak development upon bang Kipipon bangke lingarong lo bonta asabo ini kan samse ki dudun ko kalam te bang ne la pero open chitan lo haladak PWD IB wolong kipon der bang sabo ning podun di do chat si haladak ben abang dak aprang alang tung puniti ni long kacirai tang long aku dang le claim tu sonte pusi in menta jombu tapen cilon le chat jima pusi kado itum kado ta jong konlo PWDIB padowet la pen medical asidiat sub santal pedowet kosante lang misen ko pusi in menta jong dunlo Ferangke phana kiru pilo to pini nilitum ferangke thengno ahok pet alam the kapaklang ponji ku pharma me ge pha alam thege lai khelo kitam tang apor government pen la pen Karbenglo Autonomous Council ang bong pen ICDS model sub center taradong angjok terang village number 2 pu arong along model sub center nang lelo laso sub center nilitum committee tumben chingwai si Deithor basic LP school along si kim rang pon po pusi Committee hin Deithor Basic LP School Managing Committee lapen lanang kili taradong angjok terang village number 2 ICDS model sub center committee tum chingwai pen lamdon chirai pen si halada kiki mi phan chirai lo lapen along le stame kotha ke thom along le labangso ICDS model sub center kiki mi phan hadak pek ponlu alu tala helo kedam tanga por nilitum code along si Deithor Basic LP School Managing Committee lapen nilitum ladak la so model ICDS model sub center nangkili managing committee tumpen nitum lamrai lolo la hello nitum court si fit dam kado fit lapen arona lo teng hala CDPO by don tum nangi pu teng nitum claim pen si labang so hem nang le lo an parke labang so school mate labang so ICDS model sub center kikim geraya contractor abang thu abangke Mongol Singh Narlo nickname rok rak pusi pu asi alang li ladak kiki mi phan wang lo monsta me hala so hut Deithor Basic LP School long si ki mi phan wang lo monsta me hala so hut longli lam ki masap so do sita me ni tum sa me chicha kan lo Deithor Basic LP School Managing Committee la pen labang so ICDS model sub center managing committee tum si alang li phan chicha kan lo labang so along le alam ke ni tum si pijut po la pen insai po la pen thang ki sung lo la so ICDS model sub center ke ladak si kim nang puta alang li phan chagun pimilu Apithua bang alang li cuma tha bang ke nilitum committee pen nilitum ke ladak kiki mi phan chera et alo aron alo code long fit kado we claim et pen aphi ki claim phan dak bor i la pen kim dam bo bulo bons tame alang li aphi cuma thu bang ke ladak pen hadak terek plot nilitum committee hin mas tame thang ka ching sai awe pen si alang li haladak ki kang adong PWD IB long an terek pon cholo hadang nilitum thegam long lo haladak kimlo stame haladak ta along lita nilitung ke peke kotha thom haladak ke kothai sin da we aprang ki kim tang PWD IB ki kim tekang ki kim tang a hem si ke theng si ke parjak la si la bang ke chok se nilitum
Wo that lang solong KGVB school ki haba India rong an katerek ponji puki komentu neta chedon dun thekthi. Athe haba ingti ke ingnam saide adungarai se kachelang japan hospital tawe toward aghenu thekthi. Lasi KGVB katerek ponji puki chedon dun thekthi pusi osomara pia potum pangdak pon. Wo that lang sopen bedala prangke Rajivansi report. Dagle pon de luplote ni tum kusan la ke dami gari lahai ta sung opo pare hala da an te inglong o inglong an le pon de lote ni tum ta hala da ke sala sung opo pinye hala da kusita hala da ke hospital lahai ta ave pare hello wing la pen ni tum ke arusu det hala da ani inglong still station ta ave pinele kisung le podet pusita ke hadak pon ru pulong te ni tum ke dam ke bangta siksa du kapen halada ke dota ni tum ke swalo det lasi tume halada ane dunun e det po dun tek te det ada ke class in second year and CBG la pen hadak ane ni tume dunek te lu ba si biltalat la pen malong ni stom phan apang si kachoro kaldom pajil lo la se pini dak a program pini teacher sab sum guardian parent thamanang hang lo la si chin thong along school la so school trek ponji pusi ni tum guardian tum tar dulong lo chin thong area long a jagat hengnung ali mesen hadak da sitam me nili tum guardian la pen student tum same haladak ke dam ke wang accommodation ki sunga joy ni haladak ke bidang bang ke kasik sak do kogi pusi nili tum abang putin tar son se matha athema la daga bang middle pon hamren penang do student do jinthong penang do student do pu borko sang suki chai buk sang suki anta dakdo lasi ladaka son ke isiawar same pilo dhorok ladak biwek nangi po phanle kali dakle bibeda tame hala allotment ke long hala chipilo ma poji serhuna klamalong hala daga sonta middle pon ke dam ke wang puno angbong chitim lo non hala dag bidam pulote hamren penasol same passenger bus nang dun pola dak penaro gari chiriap nang lang lapen la dak uto tempo tum nang dun jitum ta sungpi bari kachala pulote hala daga to war kanglit kang thel do la sutai sia ki sung lo command students so that pulote emergency phunang le pon nili tum ki dam yira ta ki sung do lo daga son ke tebo helo pupu ke angbong chitim lo daga bang ke pene problem samin tum dak bangke bang putin a guardian present adang le daprangi hadake okol student pen guardian tum dale ki sungi gali teacher staff tum take sung duji teacher tum ta mane ya teacher jong se orang no derba student orang no ta hadak medical ke dogalis pharmacy ke doli la supen dai sia ki sung lo la pen ke dam ke wan our side guardian tum bangke mane dak hamren la school bithega pot dak bathang la school dak bithega pot prangsi ke hala arlenge te tum khanta si MEM handa churolo ke non man ke la school dak bi belo pujun thong pon po ko amala sinili tum ke dak middle point along bi belo pulote nili tum guardian hin pen ana man ke dak le bi son tep si tuning ridon lo lan salo ni dige Pinipai par clear ni District Health Society pen Potter Pipon C. Additional CM, HP, FWSIM, Difurong Kilan Long Media, Sensitization Meeting Patupon. Bangsomay Long Dr. Durgeswar Inpi, District Immunizations Officer, Karbiang Long Chitong Dunsi, Intensified Mission, Indra Dhanus, 5.0 Alamte, Clardak Pen Jayu. Bangso Sai Kiding Ponang Kok Alamte Laki Kidamtang, COVID-19 Ahud. Osomara phan vaccination ki pi kangton ko kapot uthot ki patang thujia phan pusi than pon nonalang ri tumalam the Arjupon Sina News Desk report Itu mana Osomara phan ki pi lake son po ke so pen chipang rai melo lak aprang si ke la diphtheria lo adun tu ke pertussis wa ke solo adun tu ke tetanus po ke so lapen do tulang alogot hip B, Haemophilus influenza type B, la meningitis ko keso sumara tum la artho pabong ek iti la so keso pen sipang rai pan lata longpo asolo got RBV kudolang rotavirus vaccine la diarrhea
diarrhea dalam virus gua diarrhea akan pen sebangrai kan lo osomar jonmu treatment dengan ini an itu vaksin ipido normal routine immunization lo lapen ke non la IMI 5.0 bangke aru pakam tujet si dengan ini pendingkan ko anta itu la IMI 5.0 non kembali la Agustus 7 pen cengi cepon thomapan la longke dengan ini dengan ko also sumarantan itu langsung routine immunizations jitu mana left out drop out lapen aprang kelong di dukok lang puluh lah aduh kami pandang itu langsung cepon thomabong di PNG pansi itu diklaim punya pansi itu aja tidak